My FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 6 minutes before Mzongo Logo, Gabriel Sitole and Pindi King. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokubuqala usuku lwakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Elukhuluma nawe namhlanje ngithi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu oziveza ngesimo esidlula kusona. Lo nkulunkulu esimkhonzayo kwesinye isikhathi uma efuna ukuyiveza njengoNkulunkulu uNkulunkulu ovele ayiveze ngesimo. Alethe isimo esithile noma avumela isimo esithile ukuthi sifike empilweni yethu kanti yena ufuna ukuvela emva kwesimo. Njalo mangukhona isimo esikwehlelayo noma kunento ekwehlela empilweni yakho, you must understand ukuthi emva kweleso simo leso uNkulunkulu ufuna ukuyiveza uNkulunkulu namandla. Asikwazi ukumbona uNkulunkulu enza izinto ezinamandla nezinto ezinkulu uma engasilethanga isimo esithile. Asikho ke isimo esifika empilweni yethu esifikela nje amahala singekho isizathu sokufika kwaso, kodwa zonke izimo ezifikayo ezimpilweni zethu zifika ngoba uNkulunkulu usuke efuna ukuyiveza ngesimo. Ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukuyiveza kubantu bakwaIsrael ukuthi uyakwazi ukuvula ulwandle olubomvu, kwaphoqa ukuthi balethele isimo sokuthi beyithole bevinjwe ulwandle ngaphambi kwabo, beyithole bengenandlela yokuhamba, beyithole bengenayo indlela yokudabula. Ngaleso simasi lethu uNkulunkulu wayefuna ukuveza ukuthi mina nguNkulunkulu okwaziyo njalo ukuthi uma usufika esimeni la ngelandlela khona bese ngivele ngiyayivula indlela. Mina nguNkulunkulu okwaziyo njalo ukukhuluma namanzi evuleke bese ngidala indlela phakathi kolwandle. uIsrael waswafunda ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi futhi ukuvula ulwandle bese sihamba emhlabathini owomile ngoba uNkulunkulu lethi isimo bese iveza ngesimo. Wake wafika ngelinye ilanga kwaphela iwayini emshadweni lasekhaya laseGalila, kanti uJesu ufuna ukuyiveza ukuthi kuyenzeka uma iwayini seliphelile mina Jesu bese ngiyakwazi ukwashintsha amanzi abe yiwayini. Waletha isimo esithile ukuze iveze ukuthi uNkulunkulu okwaziyo ukwenza futhi uNkulunkulu namandla. Zonke izimo ezifikela impilo yethu uNkulunkulu ufuna ukuyiveza ngayo. Ungakuvumeli ukungena esimeni uzudlule kusona ungakazi umbona uNkulunkulu esimeni sakho. Zonke izimo ezidlula kuzona zonke izimo esingena kuzona ukhalela ukubona uNkulunkulu esimeni sakho. uNkulunkulu eyiveze ngesimo sakho ukuthi uNkulunkulu okwazi ukwenza izimangaliso ngoba uvela avumela isimo sifike kanti ufuna ukuvela ngesimo. Ngesikhathi efuna ukukhombisa uLazarus ukuthi uyakwazi ukuyivusa indoda efile ethuneni, wamvumela ukuthi uLazarus afe azangcwaje kuze kuphela insuku ezine sefile. Hayi ngoba uJesu wengeke kwazi ukufika kwaLazarus ezomthandazela bese yaphila, kodwa wahlala ngamabomu ngoba uNkulunkulu oyivezayo ngesimo. Wavumela ukuthi azafe azangcwajwe azofakwa ethuneni, wase wafika esengcwatshwe ngoba uNkulunkulu ufuna ukuvela ngesimo. Ukujwayela ukudedela isimo esithile kithina bese vela ngaso uNkulunkulu isimo sethu. Enganuvumele uDavide esehlanela usingonyama, wayengakwazi uNkulunkulu ukuthi enze ingonyama nebhele ingamhlasela uDavide, kodwa ngoba uNkulunkulu efuna ukuyiveza ngesimo ukuthi uNkulunkulu okwazi ukunikeza umuntu amandla ahlule ibhele ahlule nengonyama. Walivumela ibhele lafika kuDavide walahlula. Wasiwabona uDavide lo uNkulunkulu engimkhonzayo unamandla, ungipha amandla okuhlula ibhele nengonyama ngoba uNkulunkulu oyivezayo ngesimo. Nesimo odlula kusona inyembezo ezikhalayo kukhona into uNkulunkulu akafuna ukuvezela yona. Kukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngingadluli kulesimo ngakubona ngesimeni sami, singadluli isimo ngazange ngikubone uvela ngoba ujwayele ukuyiveza ngesimo sethu uNkulunkulu esidlula kusona. Khona into uNkulunkulu afuna ukuyiveza enyembezini zakho, ekukhaleni kwakho nasekuhluphekeni kwakho. Khona amandla uNkulunkulu akafuna ukukuvezela wona ngoba uNkulunkulu oyivezayo ngesimo. Igama lami nguPhumlani ngwaNkwanyana Sibongo. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.